ding sabla. Kaniting banalamisa, yabe taya king panalangin tamo, ing kapasalamatan ning balayaning maya papastol. Lalong-lalo na ing kapasalamatan daring Parish Pastoral Council, Parish Finance Council, Barangay Pastoral Councils, Chapel Pastoral Councils, Sita Celis, Erwin Dizon, Grace Munoz, Garcia Family, Ocampo Family, Lolita Anselmo, Esther Junicio, June Calma, Chona Borlat, Kambedaring Karelang Pamilya. Para king makapasubaling kayaduanan dari Encarnacion Bernardo, Mr. and Mrs. Jessie Salak, Ronald Levy and Clarice Tolentino, Kambedaring Karelang Pamilya. Para king Aldodang Kebaytan di Alvin Sita, Chloe Miranda, king kayang 13th birthday, Fernando at Chico, king kayang 60th birthday. Panalangin ampon panalala karing kapatad tamong mayango na biye, lalong-lalo na king kaladwa ng Amalia Cortez, Rudy Posada, Among Bong Gopez, Among Mar Miranda, Among Pax Lansang, Among Aris de la Cruz, Leonor, Noli Sr., Edwin, Filimon, Fernando, Danilo, Venus, Clarice, Lolita, Ariel, Raimundo, Lourdes, Romeo, Melencio, Dalmasio, Carlito, Juanita, Segundina, Javier, at Ding Sablang Kaladwa. At lungpulong banwana ing milabas, kanitang mitatagya ing kikatamong parokya, at lungpulong banwa ning kalam at panyolong ning kasalpantayanan. Libutad ding sablang kapagsubukan, i Jesus ing maya papastol, alayang pat ng mamantabe kaya katamo, titipon kaya katamong kawana, at bubuklod king pamisan metong tamo, anting metong abalayan. Ibat karing abuning lahar, mi bangon tamo, aliking uli namo ning kagiwan tamo, nune pauli ning alananggang lunos at lugod ning Dios. Kingatlong dekada ning pamanyamba at pamagserbisyo, may yubog tamo, may gawang matibe, at may pino, antimoing perlas, asasalamin king kalam at tinggap tamo. Ngayon pagmasusyan niya ing 30 anibersaryo ning parokya tamo, lalo ta sanang patibayan ing kikatamong misyon anting metong abalayan. Metong akawan asasamba at mikakalat king mayap abalita. Bigit yang makabaldugan iting kapagmasusyan, uling iting banwa, makarikilya naman anting banwaning jubileo, nung nuka rin, mayayawos tamo, ban maging peregrinos ning kapanayan, saksining kaligtasan at kapanayan king meto yato. Mipnong kapasalamatan, makatipon tamo ngeni, para king banal kapagmasusyaning Eucharistia, ing matas at andaning lugod ning Dios. Iting misa, panimunane ning kaluguran tamong arsobispo, lubos kagalang-galang, Florentino G. Lavarias Didi, kagum ning kikatamong kura paroko, Reverendo Padre Aymard D. Ocampo. Anting metong akawan, amaglakbe mipnong kapanayan, makyabe tamo, king dalit apamuklat. Dali, te ramana
Gining pampuning anak ang puning Espiritu Santo, Amen. ing kapayapaan ng Ginoo manatili kay kayo. At keka antimurin. Kalkurang kapatid, mitipon tamo para bangkanita, ganakan tayo nga pong Ginoo. In Diyos nakilubdaring at lumpulong banwa, makyabi kay katamo, ang tabayanan ng kay katang komunidad. Kambi ng kay katang kapasalamatan, harapan tala mo naman at sisyan, din kay katamong kasalanan. Ika magkalub pa magbalik ka rin sisisi, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. Ikang mamamon kintawong magmalasakit, magkamit mata sa uring kabanalan, Kristo pakalulo. Kristo pakalolo. Ikang makapalyaring sabla, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. In Diyos sa may pain tuto, pakaluluwa na katamo, at yung papataw na rin kasalanan tamo, idala na katamo ang sana kimpi, alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Malalangin tamo. Huwag pami mayapaya, dinan mong inspirasyon ng sablang bayap at daralan mo kingkay ang kaganapan. Teran mula sana rin tapat keka, king pamaglakbera king dala ng kaligtasan. Ding ginulot king sabla, ban magsilbi keka, tukende sana'y Kristo, king Espiritu ng kalukan, apong kabugkumbapan. Para tira ka sana pagsilbihan at ang kaluparang tao. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pagisara. Pamamasang ibat, kinlibro ng Sirak. Karing sisisi, in Diyos,
magkalubyan pa magbalik. Pasik na nga nolop ding milalako kapanayan. Magbalik ko king Ginoo at painggulutan niyo ing kasalanan. Manalangin ko kayo at bawasan ing kekong pakibatan. Magbalik ko lup king kakatas-katasan at dumayo king dewakan. Itang kaya kasumamyam kaya kayong masolong pikasaman. Nino karisyo ling makapaligaya king kakatas-katasan, kinlugal ding mabye, amamayin king karelang kapuryan. Eno makaibye kapuryan ding mete, kalupa ring kapilan man mebye. Paligayan da ing ginuring mabye at masalese. Emo nano impakalulo ning Ginoo, ing kayang kapatawaran, karing kaya magbalik. Ing kalupaniti, mayakit kintao, uling atin niyang kamatayan, ing isanumang anak no. Ating wari masala pakingaldo, makanyan man, pangkayi, mika eklipsiya, malabugpin pamisit nin laman at daya. In Diyos, ingatan o ring ehersitos, ning matas dilimban mo, kabang sablan tao, alikabuklat abo. Ingamano ning Ginoo, Salamat, King Dios. dalit apakibat. Bustan yun tumulalat magsaya king Ginoo, ring malinis a puso. Bustan yung tumulal at magsaya, King Ginoo, ring malinis a puso. Maligaya ya in tao mi patawaran a kasalanan at mi panupaya king kayang kakulangan. Maligaya ya in taong king Ginoo alang atraso at alang kapamiratnan king kayang puso. Bustan yung tumulal at magsaya, King Ginoo, ring malinis a puso. Kanita linapit ko kaya ka Ginoo at pisyag sablang kasalanan a makasalikot kako. Ngako, ikumpisal ko king Ginoo in sablang kakong kasalanan at kaya ka naman deyo imbeyatan ning kasalanan ko. Bustan yung tumulal at magsaya, King Ginoo, ring malinis a puso. Inya balang metong karing kaya katapat, mawasya king oras ning kayang kaligaligan. Agyan datang man ingagos amasikan, ding kaya katapat, ela mirasnan. Bustan yung tumulal at magsaya, King Ginoo, ring malinis a puso. Ika Ginoo ing kakong kambilan, kakabos mo ko king oras ning kaligaligan, padurutan mo ko king kaligtasan. Bustan yung tumulal at magsaya, King Ginoo, ring malinis a puso. Parangalan tayo ing mayap a balita. Ibuklat mo rin puso mi o Ginoo, bang makiramdam masalese karingamano ning anak mo.
ing ginumanatili ke kayo. At keka antimurin. Pamamasa king mayap a balita agpang kang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Iniyang mama ko ni Jesus, pupulay yang linapit kayang metong lalaki at kitang na. Maya pa maestro, naning daptan ko bakong kamtan, ing bie alananga. Nga nang may kibat Jesus, bakit tausan mo kong mayap, alang mayap, nunemu ing Diyos? Balo mo ring kautusan, eka makamate, eka makipangalugod, eka manako, eka maglaram, eka mamirayit, igalang me, itatamu, at imamo. Maestro nga naning lalaki, iba't pa'y niya nga nako, ti paran kuno reting kautusan. King mit mong lugod, linawen ng marat ng Jesusing lalaki at nga nakeya, metong pangbage ing kulang keka. Muli ka, pisali mo yung sablang kayatinan mo at ingayabli mo, ibye mo karing pakakalulo. At mikapibandyan ka karin banwa. Kay ba't tuki ka kanako? Inyang dimdam ning lalaki ti, melulam ya lupa, at melungkot yang meko, uling tutuyang mabandi. Kanitay narapana lang Jesus di nga lagadnat nga nakarela. Tutuping masakit karing ating pibandyan ning lugob king kayariana ning Dios. At may biglala ring alagad kareti nga mano. Dapot nga na pang tinuglong Jesus. Anak, tutuping masakit karing ating pibandyan ning lugob king kayariana ning Dios. Mas mayan pa king metong nga kamelyo yung dumala niya king busbus ning karayom kesa king lungob yung metong nga mabandi king kayariana ning Dios. Lalo lang mi pamulala ring alagad at bikukutnanan la. Nung makanyan, nino'y miligtas. Linawe na lang marat ng Jesus at nga nakarela, karing tao iti masakit mapalyari. Dapot king Dios, ali. Ing sablang bage, apapalyari na ning Dios. Pakamalan kong kapatid, ing mayap ng balita ning kikatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Manatili tamo pong makatalakad. Lukluk tamo po at makiramdam king humilya. Muna po pupugayan na kayo. Happy anniversary. Eh? 30 years old na kayo. Antimong meto nga balayan talasal pantaya. At kembye, neng kay nakaltamuin na buring balikan. Ne po, potang mapait ang mga palyari. Neng kay limbawa, anya pong datang ko kini, rin kaklase kong elementary, inawad mag-meeting kami once a month. So may kitikit kami po, kapilan pa mo, may 55 years na kami bilang may klase-klase.
Kunin po tang mitipon-tipon makanyang balo yun naman. Po tang pisasabihan, wari, anyang mag-aral tamo nga namin nga pali ka kay sa lol mo. Metong na yun, makanya. Uy kayo kami nga pali, oo. Ita pong makanyan itang mo buring babalikan. Makanyan mo naman kahit kayong pamilya. Kaya mo na buring balikan. Misan, ating kong kakilala, pinagdako na itang karelang meto nga kaluguran, golden anniversary la. Ating gawa ko, bang kanita, ing buong pamilya, ay tindihan ining karelang golden anniversary, 50 years. So, dininang ko pong recollection, pati ngapon. Muna, pamipalino tungkol keng sakramento na ning kasal. Bala mo babalikan data. Kay ba dininang kulang kutang. Deng mi asawa, ang poretang anak da. Kating kitang ko karela, napigo naman da, nino reng making dalan, bangkanit at may kilala da, ang pong mi asawa la. Kay reng anak naman, naning karelang gewa, bangkanita manatili lang betong den pengari. At naningikit ng masanting, kimbiera, reng karelang pengari. At metong mo namang kitang ko, atin milyari kayong pamilya na may migso na kayo mong mikawani. Kay ba't di nakira po ang karelang karanasan. At anyang karasketan tata, kitang ditak na mo, mikawani na la, makanyan. So, yana makanyan, balo yun naman na, ng po kareng anak na nung naning gewa ko, talagang may bayo ko na. Kasi po, mika reserbaya. Kanya pong number 2. Siya tigang number 1, tigang number 2. So, lulokwan dere ni anak na, otang nanune ka sila giyong ara. Sabi, ano yun Balo yun naman na makanano ko sinisi at maragul ko kapasalamatan kin Diyos, imayo, peparamdam na yung pakalulo na rin Diyos. At tinggap na ako. Nga na. Kaya ba't pisab yan, na yung karelang pasalamatan? At mag 50 years na. Palagay ko po yun naman ganang 50 years yung pamiyabe, mayumungan, masantingan. Ba't sinabi itang masanting, nanularetang mga bayat? Kating meto nga sinabi na, ning ima, na yung karelang anak, may pakamati. Yan, sharing na niya. So, nung nakita mo po, mag-anibersaryo kayo, pasalamatan niya yung 50 years. Kaya nga ni ako. Itang masanting, ampo, masanting. Palagay ko kayo mo naman po, tiyo kayo ngeni-keni, 30 years na kayo. Nang kepo yapong may nandin, mong, kanya may panatubuno ka rin nakakasaya ako, tiyo po seminaryo. Kaya bemila po seminaryo. At ang nga tiyo kami ka rin, kabud na mo tilinob seminaryo, may aliwa na penibatan, di nga aliwa po batla ta bakulo. Akit mi, akirandam kami karela. Deta nga liwa, akakit da na lang may tambunan den karelan damulag. Korem mali. At anya pong panahon na ita, seminaryo po kasi, yung style mi, yung rector mi apo seto. Pero kami, mi aluan department, every 3 months, ating mag-head kaya kami, among ourselves. At ako po, ako yung may tutukan kanitang head. Siyempre, sabi na rin pari, yung milyari itang pinatubo, Sabado po ita. Kabukasan, Domingo. O dong, ikang magmisa kanyan. Makanano ko magmisa po, tamuha lang ang kakurentao kanyan. Palagay kaya, simbalaya ko. O ta magmisa tamo, itamo mo. Masakit na palubden tao. Muwala.
Migbisa kami po. Tsulangan. Netan dinatang ka rin at tsulangan. Miyayampang kigbisa. Eta mo intindihan, dakalame sira, dakalami lako, kembiera. Pero may tipon la, kikilala la pamurin, king lugod na ning apong gino. Huwag diwa na ning metong a komunidad kristyana. Na ning kaya ting malilyari nga masanting, makayakmaking kakatangasahan, pero pakikwanan tamo pamuring mititipon, ban kilalaman, waman tamo intindihan ng milyari, pero metong, ing sasabyan ng kasalpantayanan, ing apong gino, kaya betaya. Ing apong gino, ing nakatapaborin. Pwede po yung diwa ng pamitipon tangin Babalikan tayong milabas, at busal na nita, ikita mo yung apong gino, kaya betaya, hanggang ngayon. At yan po yung pasalamatan tamo. Balo ko po, malalagwa. Malalagwa na ingkekang pibansyan, ingkekang kayatinan, ilele mo, malalagwa. At mo yung dindam tamo, kining ebanghelyo. At yung metong nga tao, kaya nakan, linaylaya kang Jesus, nga na makanyan, si Claudia para paano, Gino nga na, nang daptan ko, banta kwake, ing kayarian ng banwa. Nanin daptan ko, banta milub ko, king kayarian ng banwa. Sinabi ng Jesus, balo mo rin kautusan, binggita nala, malati ko pa po gagawang ko na rin. Metong paing kailangan nga na. Bisa ka lungub kim banwa, bisa kang pagaryanan ng Diyos. Nung bisa kang pagaryanan ng Diyos, lakome pangatali im puso mo. Kingke kang pibandyan. Pisali mo, at idake mo, karing aliwa. Yung pibandyan, yung kayatinan, pera, yan emaro. Pero po tatali na katang, tama katuki, kaya nga pong gino, kanitaya po akakit tamong sagabal. Sabi ko nandin, anyang pinatubo, dakaling mila ko, kaya katami po balo, kaya kayo ng ating mengal ako, kaya kayong pibandyan, asikan, kaya kayong sese animalis, kaya kayong sese babi, sigurong paragulan. Nung kusang lumulang lakore, sigurado ngayon muagawa. Kaya pumakanyan sa lupa na nining king Ebanghelyo. Pero milyari ita, pero tsukay pakini. Andyang milele lareta, linto, nung nanuya talaga laman yung pusuyo, yapin yung apong gino. At yung laman na rin pusuyo, yung panaligan nyo, aliwa, yung babiyan na nagyato. Kailangan tamo yan, gamitan tamo yan. Pero, tamo dapat paborin lulub kem puso tamo at mileleya king apong gino. So 30 years at siyo kayo po kini. Dalawen tamo, kanyang medala kayo kini king resettlement, kayo man mengutang ninure nga kayabe yu kini. Kitang iyo po ita? Basta't minta kayo kini, mantungkod to kunangan. Minta kayo kini, bangkanita, ating kang alugalan. Mumuran, ating kang apagpainawan. Pero akita mo bagya-bagya, making komunidad tam. Making komunidad na kayo ning apong ginam. Kini tamo akiting grasya ning komunidad. Ning grasya na ning pamisasan metong. At tamo kini, banig ka nakan, ning bilabas, waman nating mapayita milyari, pero at siya nga pong ginam. At siya nga pong ginam. At yung nindadala tamo, kaya katamong pamaglakpe. At busal na nila kaya katang kapag masusyan, pangaditam. Gawa na katamo sana ng apong gino na taong pasalamat.
Yung taong pasalamat, kikilalanan na isabla, nakarapatan. Po, naping pasalamat tamo. Ing kapasalamatan, bitutok nang, potang lalawin tamo yung sabla, karapatan tamo yan. At sinabi nga naman kanyan, gratitude ends when entitlement begins. Yung pasalamat, mitutok nang, potang akakit mo yung sabla, karapatan mo nang yan. So, king kikatampa maglakbe, sana doon taking apong Ginoo, gawa nakatamong taong mapasalamat. At nano yung bunga na, makanano tayo nga kakit in komunidad na mapasalamat, muri kayo pulakwang kayo ining metong caption na nang kayo maka-inspire mo naman ka na. Sabi naman kayo nitang caption, a grateful heart makes a beautiful life. A grateful heart makes a beautiful heart. Pota rin kaya beta mo, pasalamat da. Pota rin kaya beta mo, akakit da, ing gagawa na ni nga pong Ginoo, busal ning balamo, dalumdum mamalilyari, no kasantim pong kayabe rin. Ne? Ing mabaya, diling kayabe, retang mapag-complain. Ne? Mag-complain. Complain. O kumare, kasi nang banyan Domingo, wala ko sulod no? Para kal na malang kayong kabinet. Tapo makanyan. Pasalamat. Potang pasalamat tamon dyan king malating bagay. Lalto, king masanting abye. Malagong abye. Doon din pumigising tamo, nino kaya yung arting karapatan na makapangisnawa pa? Aten? Palagay po ya pong may karapatan ng kagising na mangisnawa ya pa? Palagay po karapatan na ita? Karapatan tamo yung ating hangin? Grasya yan. Karapatan tamo yung miras tamo kayo ni alang kasasagkulan? Karakal da rin nga mati niyang COVID at mga isinawa tapang yan. Nakal mo dapat pasalamatan. Kaya tamo pabo rin ing malilyaring taliwas yung kakatangasahan, burana o bulaga na katamo kayong gagawa na ng apong Ginoo. O hindi po yung panagka na ng kayakatang Santo Papa this year. Ing banwana ning pag-asa. The Jubilee of Hope. Nabusal na rin kay katamong akakit ang mga palyari. Kaya tamo sana mababulag, bali tayakit at inyang gagawan yung apong Ginoo. Ito po sana yung maging bunga na, hindi nang kay katamong abe-abe pa magmasusi king kay kayong 30 years. Lalo kayo sanang maging matingid, kikilala at inyang gagawan yung apong Ginoo. At itamo po sana yung balang metong kay katamo, maging kasangkapan ning pag-asa. Napotang kaya, vera ka, andyang mabayat yung biye, maging makabaldugan, huling at tsuka, huling at tsutam. Yan po yung aduan tamo king apong Ginoo. Pangadiyo ko po, pangadi tayo apong may, ang po rin kay katampari, para bang kanita, king daratang, amayo, bali yung pong mama ko na yapong may na. Okay, bali yun na po pala. So, banda, kaya pa maglipat na pong assignment, then pari, no ka rin kami manmunta, no ka man munta, magdalala sana ng pag-asa. At ila sana apatutuanan da, yung pamanimuna king misa o santang Eucharistia, nakapasalamatan. Napotan talakad kami harapan nyo, talagang ayaw muyo na kayong pasalamat king apong Ginoo. So, yan po yung pangadiyo para kay kami. Amen.
Ngani po gampanan tamo, taklok tapa po. Ing pamibayo karing pangako ning kasuywan, kaniting 30 banwang anibersaryo na ning parokya tamo ing Maya Papastol. Ngeni po, gampanan tamo ing rito, ning pamibayo king kasuyuan, ding opisyales, ning Barangay Pastoral Council at Chapel Pastoral Council. Balang mapipili king komunidad, mayayawas lang sumuyo at manimuna king balayan. Mi pagkatiwalan la, ban mga siwa king pamangailangan na ning komunidad. Talakad la po ngeni ring kapatad tang may piling maging opisyal ding Barangay Pastoral Council at Chapel Pastoral Council ning parokya ning Maya Papastol, bani bayuda ing tangura king kayadwanana ning karelang tungkulan. King Pastula ng San Agustin, king Barangay Balas. Pastula ng San Antonio ning Padua, Barangay Bulawon. Pastula ng San Juan Nepomuceno, Barangay Kabambangan. Pastula ning Birhen ning Lourdes, Barangay Kabetikan. Pastula ning Immaculada Concepcion, Barangay Concepcion. Pastula ng San Antonio ning Padua, Barangay Duat. Pastula ng San Jose ing Talapagobra, The Houselands, Pampanga. Pastula ning Santo Niño, Barangay Maliwalu. Pastula ng San Vicente Diacono, Barangay Parulog. Pastula ng Jesus ing Maya Papastol, Phase 2. Pastula ng San Agustin, Barangay Potrero. Pastula ng San Antonio ning Padua, Barangay San Antonio. Pastula ng San Rafael Arcangel, Barangay San Rafael. Pastula ng San Vicente Saragosa, Barangay San Vicente. Pastula ng Santa Barbara, Barangay Santa Barbara. Pastula ng Santa Ines, Barangay Santa Ines. Pastula ning Sagrada Familia, Summerfield Homes. Kapatid, ame pili kaniting kasiwan, kailangan kayong maging alimbawa ng pamibibig Kristiyano, kikasalpantayanan at asal. Kailangan kayong sumulong kikabanalan, kapamilataning sakramento ng lugod at pamisan betong. Uling maging manimuna na kayo niting komunidad, sukat kayong makapasubali, king pamanapadyo, king kautusan ng Ginoo, at pamaglugod ka rin kalupang tao. Ngaya harapanin kay katang komunidad, pakibatan nyo la sana, ring mapila na kutang, ukul king kayong maging tungkulan. Ikayong may pili, makasadya kayong ganap kaniting kasuiwan, andi bong manibuna king komunidad, at kapamilatanan niti, makirake king pamitatag na ng kayang kayarian. Makasadya kayong mga siwa, at magmasabal king parokya, at lumikap king komunidad, at kapamilatan niti makirake kayo, king pamitatag na ning kayang kayarian. Makasadya kayo naman sesenla, ring nanumang maging interes at pisabyan kaniting organisasyon, at lalo na pa yung pagtanggulya, yung kapakanada, niting grupo. Ngayon makasadya kayo, itasyo ring gamat yung wanan at mga kung katapatan king kayong tungkulan. Tuki ko po, Yako, may piling anting, pungkay-kongkay, posisyon. Ningke kaming pastulan,
lubos mangako, king magobra, lumingap, at magmasabal, karing kapatad mi, agpang king kagiwan mi, at lubos magmasabal, king kekeng tungkulan, at manalig kami, king pamanantabe, at kasaupaning Diyos. Ako ang timong miyatasan, king upaya ni Santa Iglesia, makanyang kupatibayan, ingkay kayon tungkulan. O kinumapaglingap ka rin sabla, alakantok ng mabawas at mamili, bani tubudla rin kang alipan, kanita itatagya ingkay kang kayarian. Pagamuha mo bigay ka, king itubod mo ingkay kang banal espiritu ngini, kariting kay kang anak, at bendisyonan mula, king nasarang sumuyo kay ka, king parokyaning maya papastol. Iti adon may kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Bilang pamananggap po karela, dinantalang masigabong palakpakan. Malyarita na pong luklok. Kaniting punto naman, gampanantamo, ingrito, ning pamibayo king kasuywan, antimong mamuntukan ning Parish Pastoral at Parish Finance Council. Ding piling parokyano ning Maya Papastol, pasyagdangeni kingarapan ning pastula ning parokya, ing kapag nasandang ibayo ing karelang kasuywan, bilang mamuntukan ning Parish Pastoral at Parish Finance Council king parokya ning Maya Apostol. Coordinator, Sister Isabel D. Bautista. Vice Coordinator, Brother Renato S. David. Secretary, Sister Maria Liberty F. Isip. Head, Ministry on Formation, Brother Renato C. Mamukod. Head, Ministry on Liturgy, Sister Evelyn D. Sotomayor. Head, Ministry on Service, Sister Elizabeth Y. Manuge. Din naman pong kikatamong Parish Finance Council, Coordinator and Treasurer, Sister Agnes Senen E. Sarmiento. Auditor, Brother Rigoberto D. Conanan. At Property Custodian, Brother Aurelio M. Escoto. Kapatad, bayo kayo sumulong ang timong manmuntukan ng Parish Pastoral Council ang poning Parish Finance Council, ibayo yung eniarapaning banal na kapulungan ng Diyos, ing kapag nasan yung gampanan iting tungkulan. Laus king lubyo, ipangako, king italagaye ing sariliyo, para king kasuywan ning banal a kapulungan. Laus king lubyong ipangako, ing gampanan nyo ing katungkulan, kambening mapakumbabang lugod king Dios ampon king kaparang tao, baniting upayang mantabe ampon sumaup king kapakinabangan ning parokya na ning Mayap Apostol. Laus king lubyong ipangako, king iyakmayong parati, ing kasuywan nyo king alimbawa ng Kristo, antimong talasuyo para karing aliwa. Manalig king kasaupaning Ginong Dios at ning talapagligtas tamong Yesu Kristo, tatalaga-talageni rening kapatad tamo para king tungkulan ampon kasuywan, antimong pamuntok ning kekatamong parokya anting Parish Pastoral Council, ampong Parish Finance Council. Ing bendisyon.
Ginoong Diyos sa mayupaya, tinipon mo kami ngini ang tibong parokya ng Bayo Papastol. Bendisyonan mula sana rening mamuntukan ng Parish Pastoral Council at Parish Finance Council, kambiring karelang kura paroko. Mananasan ng Banal Espiritu as lagana la kaisipan at antabayanan na in karelang balang kimot, kabang manigo brala king kaya kang banal na kapulungan. Itiadwan may kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Antimong tanda ning pamananggap tamo, karing kapatad tamong sumuyo bilang mamuntukan ning Parish Pastoral Council, ampon Parish Finance Council, pasalubungan talang masikan apalakpakan. Anting pami patibe king karelang pangako, panimunan da katapungen ni king pami pasyag, king kasalpantayanan. Sasalpantaya ko kin Diyos, igpang mayupayan tuto. Linalang kin banwatiato, at kang Yeso Kristo ang nakabugto nga ginuta mo. Pengagli king upaya ni Banal Espiritu, bibait kang Santa Maria Birhen. Linasa lalam ng payang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut. Tinipaya karimete, king katlong aldo sinubliyang mebye. Pepay ta siya banwa, makaluklok wananin Diyos, ipang mayupayan tutu. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, bang mukom karmabye ang pome nga mate. Sasalpan tayo ko, king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak din Santos, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasoblidang meding mete, at king biye alanganga. Amen. Amen. Pasibayo po ring Parish Finance and Parish Pastoral Council. Kabang bibiyatamin kapasalamatan at kapurian king Dios para kaniting regalo ding parokya, ilapit tala kaya ring daing tamo ampon panalangin, uling yung batis ning kanwanan ampong grasya, ngatangan pong manigapu, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, ing banala kapulungan mo, tandanin ing parati mong pangaatyu. Lingapan ang ponsesen mula ring pamuntok, ding pamuntok na bamip mong lugod ang pong katapatan dang agampanan ing katungkulan king panyulong ning kayarianing Dios, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, awsanda ka antimong mayap apastol mi. Lingapan ang ponsesen mi ing bansami, lalo na ring pamuntok ning gobyerno na, ban kanita ing hostisya, ampon ikakayap ding sabla, iyang maging pigagapda, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, binamulang kaluguran ding kalulu ang ponding magkakasakit. Lingapan ang ponsesen milasana retang kapatad ming mililele. Mitatawli ang pong mawawala. Aparamdam mi sana karela ing ilaman partinala ning kawan mo at malapit la naman king puso mo antimong pastolda. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, ngening magmasusi kami king 30 banwang anibersaryo ning pangatatag ning parokya mi. Isundumeng lingapan ang ponsesen, banding binining kasalpantayanan amitanam kaya kami, akwamilang gambulan, palabungan ang pong papamungan, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
Ginu ika ing buriming tukyan ampon apusan. Lingapan ampon sesen mo kami, ikaming balayan mo, keti king parokya ning mayap apastol. Kawangis ning para karing talapagobra, mga biyasa at profesional, pamatakutan at lalakora obra, at pamikatagon sumulong, paulining papasyagda, ing kasalpatayanan da king Diyos, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Gidu din parokya, kapatad, ampong kaluguran, king biye aminunana. Minunana ke kami, keti king yato. Ipagkalub mo sana karela, ing ganap a kapayapan, ampong kapaynawan, king alanganggang kayarian mo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Mayupayang ipala kang tuknang mamastul at manyese ke kaming kawan mo, kapamilatan ning anak mo, miras sa king panamdaman mo harapan ning kekang trono, ringaklis, at panigapu ning kekang balayan. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
talakad tamo po. Kalugurang kapatid, manalangin kayo. Kaniting kay kayo ay kakundawon, matanggap para panin Diyos, ikwa mayupaya ang tuto. Tanggapanes saning Ginoo iting dawon karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King katamo kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Huwag pamimiglalang, kapamilatan dareting ayin, kapag banalan mula rin kay kang anak, ang makatipon ngayon ni Kete, king lagyo mo. Kapamilatanan ng pamanupadda, karing pangakura kay ka, para tira ka sanang pagsilbihan, bitong katapatan, kapamilatan ng Kristong Ginumi, Amen. ing Ginoo, manatilya kay kayo. At keka antimorin, Iyat na yun na rin puso yan. makayat nano King Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tama. Iti karapat dapat at matulid. Tuniping karapat dapat at matulid, impasalamatan na kang parati at numan ka rin. Huwag pa, Diyos kingalanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ni Yesu Kristong Ginumi. Kaya binayo mo yung sablang bagay, at dininan mo kami ng dake, king kaganapan na. Bista man Diyos siya, linubas na yung kayang sarili, king kaligayan, at kapamilataning daya ng mibubuking krus, inatad na yung kapayapan, king yato. Uli na nita, may parangalan niya baboring sablang lelangan, at may pagmulane ning bi alanganga karing susuyo keka. Inya, kami ni sablang kora ng anghel karing banwa, daralit ming kekaligaya, lain makiabi kami kingalantok ng dampamami kapurian keka, at ngamingan ng kakanta. Tunikapin panaloig pa, ikay panipataning sablang kabanalan. Uli nita pagparalom pumi, papanalan mula sana riting ayin king spirito, ban para kay kami, magawayang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayo may daon ko sa loob, yung pamaylan sa kamatayan, kinuha niya yung tinapi, at pasalamat siya kay ka. Piraso ni, at binyan niya ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikayungan at kananye. Iting ka na akong katawan, amidawan para kay kayo.
Makanyan mo naman kay bata ng apunan kinwaning kalis. Pasibayo kay pasalamatan na kat pinuri. At binyan ng kalis ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikayungan, at minom kayo kan iti. Iting kalis ng kanakundaya, indaya ng bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo, at para karing sablang tao. Banketa, mipatawaran la rin kasalanan. Dapnan niyo iti, bilang kapikaganakan kadako. Pasyag tayo ngayon ng misteryo na nikasalpantayanan. Yang ini kagarakan mo pa, ing kamatayan at pangnyupli ng bebe ng anak mo, darawon mo kay kang iting tinapian ng biye at iting kalis ng kaligtasan. Lain mo pasalabatan kay ka. Ipepalirian mo kaming matampang talakad, king harapan mo, ban sumuyo kay ka. Papakumbabaming pagamuha mo, kay kami nga sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami nganting metong nimbanal Espiritu. Ganakan mayo ginuing Santa Iglesia mong makalaganap king mabilugayato, bariganap may king lugod muna kambening kay kaming Papay Francisco at ning kay kaming Obispoy Florentino, ding sablang pari, lakwas na rin kay kaming meging kura paroko, yamong Fer, yamong Roger, yamong Ches, at ding diakono. Ganakan mula naman ding kapatid ming metodtud na kambening kapanaya ning pangasubling mye, at ding sablang mayangon na bye, lalo na among Bong, yamong Mar, at yamong Paul. Amen nalik, king kekang pakalulu, tanggapan mo sana king maslag mong arapan. Pagamuamo mi, pakaluluan mo kamingan, ban maging karapat dapat kaming maging karake king biela nangga, kambe ning Nuana Virgen Maria induning Dios, kambe ng San Jose, ingmal ng esposo, ring Nuana Apostoles, ading sablang santos, ame matula keka king kekabaning panahon. Layon puryan dakat paligayan, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ikpang bayipayan tuto, kagom ni Banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggamang king alangangga. Kimit mong kapasalamatan at kapanaligan, bawas tamong ngayon, ikikatang kalukuran na pa, at nga tamongan madalangin.
Kabus mo kami o Ginoo king sablang maro. Malagod mong pagkalabing kapayapan kay panawon mi. Bangking kasukan ng kay kang pakaludo. Parati kami may kabus king kasalanan. At miligtas kami king sablang kaligalikan. Kabang mananaya kami ning maligayang kapanaligan. Kimpanyatang na Yesu Kristong kay kaming talapangapos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O Ginoong Yesu Kristo, as sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kay kayo. E masana bubaligdan din kay kaming kasalanan. Nunelawan may kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan may ang pambilugan, agpangking kapuryan. Ikaw mabibiyat magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, para sanang manatili kay kayo nga. At kaya ka antimorin. Natula tapong ining ipakit, ing may kakamitong tamo, king kapayapaan ng Kristo. Kayapan. Ngayong kordero ng Diyos, ngayong malalako, king kasalanan ng yato, wala rin mayawis king apunanan ng kordero. Ginoo, kung matampang tanggap keka, dapat ikasmiya nga mano mo, kumayap na ako.
Kaya kayo pong kapatad mi chuking kaya kong pibale-bale, ay may katanggap king banal o komunyon, abayan niyo ko pong manalangin king dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka king kabanal-banalan na sakramento, kalugran da ka may king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot, pauli na ning penandit, era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pagisan metong keng lubusan ning sarili ko keka. E mo sana pa yung tulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Talakad tapo. Malalangin tamo. Baik paming malugod, mikapman kami kay kakang grasya at may pasikangan kapamilatan ng pamisulusulo mi kay Eucharistia. Ikami sanang kay kantalasal pantaya, apag nasan mong itagulaling king obrang sekular, maging matatag kami sanang talapatutu ng kay kang maya papalita. Apapanatilian mi sana impangayatsuning Santa Iglesia at ingkayang pangimut king yato. Itaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Luklok tapo sagli. Kaniti po nga biyabi pabipuri king Dios at pamipasalamat king atlumpulong banwang anibersaryo ning kekatang pakamala na parokya ing Maya Papastol. Pasalamat ko pong maragol karingega na ganangaguman pampisamban kay katamo pong pigmasosyan kabilugan na nining Parish Week binayurangan puing pangako ning karelang kasuywan king Maya Papastol at karing karelang katungkulan karing balang organisasyon na kayanib da. Dakal pong dakal salamat kay kayo. Ngayon po rin keng pastulan, then pong miyayaliwang leaders, da rin kay katamong balayan at deng pastulan, month-long celebration, pintalantalangan po at kaybat liningap tala ring masakit, deng lakwas mangailangan, ang po pa po inke katamo pong BEC. Dakal mo naman pong dakal salamat, king ke kayong kagiwan, ang po king ke kayong suporta. At syempre po, ngayon kabingyan, deng ke katamo pong Parish Pastoral Council and the Parish Finance Council, alang patanat pong manigobra, bangkadita po sumulong ya pa, inke katang parokya, dagol, inke katang kasalpantayanan, dakal pong dakal salamat, kaya kayungan king pamanantabe. At kaditing kabingyan, tintapong mapila na bisitang kayabe, dakal pong dakal salamat, king pamanadaloyo, at kaya kayo pong pamaksan metong. At makanyan mo naman po, syempre, kaya katang kapasalamatan, king ipa, ning kaya katang mga arkidiocese. Mag-umpisa pong miras ko kaya king Bulaon, ikit ko na po yung maragul ng suportang among. At tatandaan nyo misan may sakit ko, sabi na, padalampari ka rin. Ya ako mismo, ing sumahawop kaya ka nga na. During that simbambengi, maralas yarguing kaya katang kagalang-galang arsobispo. Kay ba't po, ing kayang masabal ka rin kaya katang kapatad, lakwas mangailangan kaya katamo, nyapin po sinopa na katamo kaya katamong discount store, pekinabang ng tapong masalese. At ngayon ipamu pong tauli, karen pong balang pamamiyeta mo po, makatapat keng pabanwa, mapilan beses na pong sinuporta, reta pong piyemiyeta mong abyas,
mapilan po kareta apulong sako, ibat po kayo. Nya paragul pong maragul, ingke katang pasalamat, ingke katang kagalang-galang Arsobispo, Most Reverend Florentino G. Lavarias. Apong dong, dakal pong dakal salamat. Palakpakan tayo pong masikan niya. Apong dong. Kay ba't na po nining kay katamong kapag masusyan keti, isundo tamo po yung tula at saya, king pamamaya kapasalamatan king maya papastol, keni po king covered court daring elementary, para po king kikatamong 30th anniversary celebration. Bobongga, ne po kanyan, ne po. Hakit yung paring mataba, nanya kasi? Na? Rigudon niya, ne po. So, wikit-ikit, apuketa po ta. Yan po, abe-abe tane pong pagkalubing kapuyan, king maya papastol, abe-abe tayo po ikanta, ing himno na ningke katang parokya. Itangan po, iba't kike kaming sadyang lugar, balena ke kami pakabalan, lugar nung nukarining mimiral, yaing lugod da mapapagal. Likwan miyang balen ming beitan, kasalpan tayanan niyang daralan, uling ginuwabe miya naman, king tulami at king kasakitan, uling ika Jesus ing pastulmi, ikaing tatayid ke kami, ikaing ke kaming talaingat, lugod mo ke kami pe pamulat. Ngeni miras kami keni Ginu, king bayong pastulang pinili mo, akit misang parating lugod mo, tandanan mi ingeka marayu. Sikan tayo po. Uling ika Jesus ing pastul mi, ikaing tatayid ke kami, ikaing ke kaming talaingat, lugod mo ke kami pe pamulat. Uling ika Jesus ing pastul mi, ikaing tatayid ke kami. So, bayo tayo po pupusan, inagkakatang kapag masusyan, muri ko naman payabot, ing maya po oras, king kakatamong pastol, kaya parokya, yapong may. So, nakalasalan. So, punta pong magsaya kayo kita, kaya beya pong may, medyo pakilawi na po itang tutukluana. Eh naman po mataba. So, kasi bayo po, direnda ko maya po oras, ang po yung kakatang pastul, yapong may. Bisa ko man po makyabe, pero mama ko pong gadpota, paksabihan ko po rin kapatid ng Mangobie, pari tang mayang nabie, apong Paul sa Hagon. So, magsaya kayo po, at sana sumulong yung pamilya sa San Metong yung kilagyunin kino kete parokya. Si bayo po, nakalasalamat kayo. Yung kinumanatili kayo. At keka antimorin. Ting may pahingin Diyos, bendisyonan na kayo nga ni Pa, ampon ng anak, ampon ng Banal na Espiritu. Amen. Ting misa, adawon tane. Kumeta na ngini, dalata mo yung tula, ating kapayapaning gino. Salamat, King Dios.
Kalukuran kong kapatid, ing banal na misa, ing sibol, at taluktok na ning biyatamo, antimong Kristiyano. Uli na ning paisabing ulaga, pag nasantamo yung pagmasusyan niyang miyamasamas at mipnuking kagalangan. Balang misang pagmasusyan tamo, pakikuanan